fundisa Kilifi mungwana yokanyu ometu mukungu babeire nere mitinyi mekeange sita kati umusacha no mukungu asense moyo gwesibia ngotakire gwesibia boire kuboyonde bonsi ano nabolia usafi ni muhimu ni kweli kwa wote watu wote, lakini haitoshani baba, haitoshani. Kuna mmoja inafaa oge mara mingi zaidi ya mwingine. Kuna mwingine kama hajaoga yu afadhali. Wewe nipe hadithi bana, acha maswali nitajibu pale mbele. Bora usijibu swali. Kwera nilinde uchibosi. Lakini mbona mbole tikukira ndibosio. Ikusemuka ndo toranyurwa. Watu kumbuka ndo kwasi. Kwa mazokera ndikura kwa kale tumbuka. Intombuka ndo. Awayata kirira lili. So kwa metamo omusacho yo akasoko complain. Nga mukaya tali wesibia. Tabu. Mukaya tali wesibia. So shughuli zote zikasimama. Bwana amekasirika, bibi haogi. Hataki kuguza maji kabisa. Mbona? Otigiroro basada nitata itiko kuna mache. Nana yamuliro nana makendu. Otabire lyo libono. Nesibiri boire na kene ngianya kabatingora atema ndora ke ko bakero tali kwesibi. Musacho irire getambo kero. Yoko mosoera bono mukae. Urangiria bayibuli baye bensemo ya muino lakini musubati yotara manyege ntaba bayibuli bakurangirirwa. Baumira nina bensemo yo bayikaransire. Ge karonga genderete. Musaja monoga abayibuli baganyeterende. Oyo soira ate bama mocho. No ya soerete ningo. Musajo kutenda te banga igona sabiru kwabira bayibuli asengencho yoko batagandura kurwa semwarwa. Teli na robo. Lakini lingana andira ali nganeli nata getelige enda isikolia isansa na bona ata gete lionjo kana nese muliga muliga yana sobwango ndetorore goseria liaji go keya na gotwara chinkoro kera tuigwete ngabono nchiri buya okay ritebe bono mwana ritebe ateranse ya gato musubati oyo nabaje tole buya iga hande katikabira iga agaonchoka ingi kiaba gatika kurugale nayo kuruku muroyo chiangara yo gwesibelia kigendra ya yanga no ne jinjiri go sibigu no muhateba kiagera no ne romo nyene bono tari gwesibia taigo kuna ma ya diga ande katikabira no atigera na atuerese genta atigera azama sigani aiga simura bayiboli mwana gwakorire ikaransanse kanya mwana gekanya ahe baba tene nango totebinga ama mojo gwasomeirwa ndege nekire na bakwani bono mbiye muri iga bayiboli chena maitenga gikareke ngikerangereire lakini otebire rende uyo kirangeria bono uyo gotebanga tindi gwesibia nere bwangite gwesibia nkarora bono wacha tunukiane ufundo gwote ekiara njenya gwesibi bosa no mondo tari gwesibia ntoko gendera nye na atigite gwesibia senje tari gwesibi tubugekane wakolire karansense aida tangu gwesibi ore bono nja gote matuko gwesibi na make mukungune rotakiri gwesibi yoka gwesibi ore ale rotakire gwesibi ore limoigo limoigo nare guchata mbuga teri maja makendu mbo bagocha ngote mande keraka gasoka agite ne bwatera make kereka ngarugete abo tere ko bagasoyo ne karaya aro akoleta jimbeka apa yakaberera gakire aba ya wezi rutera kwanza gokora thari ari bachara yuga kiako kende gijika bunei kai abayiboli bako gategerere kinekyo bakina changa ki tuchi bategerere ndi chinse mochio sina abayiboli bonsi no bali bono ko bategerera kabisa bakubura ninga ki
bona abana aba bono emetu yabo mbuyere ekibona kigendo turangereiria ebutauririo kinga kigobo bujire inkie kegenderete bono kinki gitwikaransta tukugocoria tukugamba ono ikitwacha gukwana ange ntoki naba n'abantu abanene tata wa abayiboli bagateba nga abayiboli bechinsemo cyose bakarigererania atanga bone kena gitu ikaranse iraege keke abana aba n'amachara bono gitoja kubakora oyo mukubori ngaki aye baba afya yao netegemete muntu yaya gata afya yane ne yane yegera utari wesibira liole buya na irende dada bayiboli bakabatebenga tubasabira samasikania manene itari saba mwaturangereria ntumanya gozensa saitani ubasoire tubabasabeire ase litari ya Yesu tiga monjo rina agenda mwisibie na obogimo bwino bobe bakarigererania bakatebu genda karua abayiboli bagakora igikaro keri bagakwanania kikorera bakagenda bagatati gotokanyire bosio mbara atumira roboti gose onde bwesibiri mbaganyete enataka gotebanga owesibi ni gento kingencho sana kebwenete koba a responsibility yao as a person tuli wesibi ngase ngencho y'omuntu iwo wesibi as a person. In fact munyagitari naro batebaga iganga by bathing you remove dirt, sweat, dead skin and pollutants from the body. Elinde totiokera abantu abogo tiokera mbali bagwesibia so naende nkorusio re bintu biralete infections cyo kumisana magana echi bacteria ne bintu binde so in short ogwesibia kore bwenta kobe a practice ya obwinaleti atakankwira ni maiga sini ni aga statement yako naboko rusiki wataba ji bacteria ya bintu biralete ji bacteria sobugima so mubero ji bacteria ichigo je cyakoraki cyo cyari ngusicyare to burwaire. Thank you. Nara wesibia actually onye gwakorire gasi enkongurudos kwariga muhire watigire bukindu bwabwatire macha akendire rigie mbinu wana beka no yendi ko ense makangaruke by the way ogwesibina ndene eliogo katene eliogo pia I'm telling you eliogo ogwesibina eliogo kwana gwesibio manya kurara atokora no mwana omoke omwana omoke pi kwanya kwebuli ngiyekera ekero omwana asibiwe akorara immediately kuna jibu sana bada kwanya kwebuli ogwesibineli kiesa masikania bantu sikaiga yakikia buso enali gwesibia and I want to tell you for free and most couples are having serious issues especially people who are in marriages asa enjoy issue yetorojenga nensini ni abantu kutesibia I'm telling you unaba subati agiti yakwa na gere radio abo tabale bintu bwati ji category gisambuli mbali cyabale omete ntubwate typical drunkards basubati bagodinda balebi bironi gete nabakongo hakia abasubati nasa bakonya nasa tigaba sena ndabagata basubati ikiagaranchire ndeteyo asinaro montanti okera egentongere abantu bakubeka guru nakiyo ko abantu bakubeka guru gate no bogoro kwana ko juru muntu kutume ko bogoro igara chando ko mwero lakini wikandi nene distance na inje bono tinga nje tikwanga kukwani bantu kamotorolete bonera kama ko take time na inje I can write a chap thing ma I know bayete igoro ya 5 minutes last minute mo kwalo kiribungere ko turedi sana arojo mobungo yali bali charge omongi nagete maeta bantu mbali bakonyora omongi nagete akamukwani asomusangirekano omaete kuri mugambi urasa bantu tukonyara kwebacha no no bogoro ura boburago kurero no munwa tata
mpaka nkiburi nk'umuntu wese akari kurara Ai, enali we yake ke abuso my brother, it is for your own good. Kweli kabisa. Taliga no ndebwe nsi tatikororekanira buya Kabisa. no naye weka hygiene yawe n'umubiri Very true. Very true. abantu tiagwesi arra macho kaliye kenyorini monte sigiki boronge Okay. Wana tatu nkwate bakuruzi dead skin. yes Neru gwaso gwesiera manje. Tegikuri Manila yake abantu bale batayiteke Manila nkongwa. unabona ibunirera bisiri sana nagatumekeri sabu etayi imeje cyateka chibo akinko yenyora bolo yadinjiriya ebuniboli kabisa na jetebunia enyorini kyagasibiri abantu Yatokole bwana. torwa saga nelige nasigiki amagasi Tukirudi, ukipata wakati utakuja leo KTBT, tuwakumbuke baadhi ya watangazaji bwana waliofanya kazi safi. takuja saa 3 Kuja saa 3 pale tuwakumbuka wawili watatu tuone vipi. ninjira bachangiete batabanye dinga Yes. into kiko iranche nalenge na tuna gukwana umuntu naro una kuaga sikusanga kakikane njembo murali na wabo dudus. Yes. Itakuwa tamu tena zaidi. Tarudi baadaye basi. Mungwano Ashia sembo like asinali geteke guikira egetengo sigikira maine nchira gete brache tari gusigiki. Icho keire ngora. Of course. Keire ngora na ende manyanga formula kiwende gutumika kero gusibia maino. Aindo getakunete ke kaoroba buya ne direction ino gwate bayo gusigiki. Yes. Irege kakogeta kuna gerenge twaro bosara gete boko baime. Very good. Kiororobe kabisa. Lakini bitel ino kwa vanguzi kwa dinyi negete. Nasikia vizuri sana. Kwanya kurusigwe lino. Tupasa kuongera mugana. Rasa kuongera vitu vyo kupiga aiga. Yole gazeti ya Taifa leo. Traumatized. Iwataka kukwana. Aya nataka kumulika ki. Yapo ita laro kuruzio na kulibekera komoko. Abade bataka tiana litiokerera ndigu agirire. You can't believe. Diga tokore que no se pagara magia. Era coisa do vai sana. Kweli. Turwa. No se pagara magia. Direi que me ronge vere na mweche to krechi saibero mweche mote. Ni twara kuli.